koro chung e ute thieth mag piny owacho ma Alupe kod Kocholla mayudore ka chung od bura ma Teso South kod Teso North tok jotije mag ute thieth go ng'anyo. Jotije go mohewo 50 ochungo chenro duto mag tije ka gidwaro ni mondo chulgi osara margi moselewo kuom thuolo mar dweche 10. Gino makoro miyo jotuo ma yande nie wards go kod mago mane dhi nyime kod manyo thieth dok pacho. Jotije go moriwo jotend apisas mag klinik, apisas marango ler, jogoro e kind jotije mamoko singo ni gibitimo tich moro amora nyaka chulgi osara margi mar dweche 10 go duto. Jatend thieth ma Kocholla Boniface Odikor wacho ni gichungo chenro mag thieth duto nikech od thiethno odong' kochido kalore kod ng'anyo mag jotije go. Hajaweza kutulipa tangia mwezi wa 10 kuanzia mwezi wa 11 mwaka uliopita hadi saa hii. Swali yangu kwa mwajiri, vile umetuajiri kazi jamani, kwani unadhani sisi tunatumia nini, tunaishi aje, watoto wetu wanaenda aje shule? Sasa kwa hiyo muda tumekaa ni kama serikali ya kaunti na regarega na ni kama haitufahamu kwamba tuko kwa ground. Tuko na familia zetu, umeshika mimba, umezaa mtoto, hujapata mshahara kweli. Hiyo sio mzuri kwa kweli. So tulikuwa tunaomba serikali ya kaunti itujali kwa sababu bila sisi kazi hapa kwa hospitali haiwezi fanyika. County does not communicate with us. They don't even communicate. They don't even care that we have kids. Our communicate, instructions are just being brought from up, but nobody comes on the ground kuangalia ni nini hasa inaendelea hapa. Wametunyamazia tu na tunakaa tu hivyo. In fact, they are threatening that wanataka kama